smo stvarno morali da dođemo čak ovde zbog samo par novčića koje sam pronašla u svom dvorištu. Ali to nije savremeni novac, to je rimski novac i bukvalno čitava moja karijera. Ovaj novac nam može reći svašta o životu ljudi u prošlosti. Šteta što ih je samo nekoliko, ali to u suštini znači da imaš ceo arheološki lokalitet ispod kuće. I ti stvarno misliš da ovo nešto vredi? Pazi, nama arheolozima je u suštini sve vredno, od jednog parčeta keramike pa sve do statue. Mi prosto ne stavljamo cenu na stvari, ali sve su to delovi jedne velike slagalice koju zovemo arheologija i koja za cilj ima rekonstrukciju čovekove prošlosti. Viš, konkretno ovaj novčić, već sam se susretao sa njim, on je kovan u Viminacijum, blizu današnjeg Kostolca, dakle u istočnoj Srbiji, i mi pouzdano znamo da je ova kovnica radila u 3. veku nove ere. Evo, pogledajte kakva je to predstava. Šta bih ja mogla da kupim sada za ove novac? Trenutno ništa i njemu je mesto u muzeju, ali u Rimu si mogla svašta da kupiš za ovaj novac. Sveže voće, sveže povrće. Dobar dan, gospođo, izvolite. Šta ja mogu da kupim za ovo? Draga moja, za ovo ne možeš da kupiš ništa. Dakle, ovo je novac koji ne važi već 20 godina, ali ja volim da ih sakupljam kako bih pokazao svoje deci kako je nekada izgledao moj car. A za ovo? Takođe ne, ali mogu bih ti dati 4 jabuke. Dobro. Ali zar ne bi trebalo da merite jabuke? Obično da, ali teška su vremena i falsifikatora je puno, a ja sam pošten čovek koji ima 4 dece i moram ih prehraniti. Jesi sad shvatila zašto nam je važan rimski novac? Recimo, mi danas u Srbiji ne koristimo novac iz 90-ih godina. Isto tako, ni u Rimu novac nije bio beskonačnog opticaja. To nam je jako važno kao arheolozima, zato što na taj način možemo relativno precizno da datujemo određeni arheološki lokalitet. Pa tako, na osnovu ovog novca ja mogu da vidim da se tvoja kuća nalazi na nalazištu iz perioda između 2. i 4. veka. Pored toga, novac nam je važan zato što nam govori o određenim političkim zbivanjima u Rimskom carstvu u određenom periodu, pa tako, recimo, vladari su veličali svoju slavu putem novca, jer je to bio jedini siguran način da se novac prenese do najudaljenijih delova carstva. Mnogi ljudi koji žive daleko od grada Rima su mogli da vide vladara prvi i jedini put u svom životu upravo na novcu, a takođe su vladari predstavljali i svoje vojničke poduhvate ili građevinske poduhvate takođe na novcu, pa su tako svi u celom carstvu mogli da vide kako je izgledao Koloseum bez da ikada dođu u grad Rim. Pored toga, novac nam je važan zato što izučavamo pojedine arheološke lokalitete, pa nije isto da li smo ga našli u grobu, pored tvrđave ili nešto slično. To je baš interesantno, nikad nisam posmatrala novac na taj način.